Kje ste? Kako delamo? Imate zbor? Telovadbo? Telovadbo imamo za pesti. Aha, za pesti, okej. Pomahajte še mamicam. Živijo. Ja, pozdravite mamice, očije. Določeni objekti se seveda niso nikamor premaknili. Okej. Zdravo. Zdravo. Živijo. Hej, mami. Zdravo. Živijo. Kako si ti? Na vrhu. Da trikrat ubijemo otrok. Napravljeno, ne? Ok. Gremo na vrhu, tako preprosto. Jo zajahamo. Damo tole nogo. Ključno je to, da damo tole nogo, stopalo zahakljamo za vrv. Se vležemo gor na vrv, se stegnemo na njo. Ja. Vrv trpica je elastična, pa se bom vseeno samotal. Ja. Lahko počivam. Jaz sem. O, prostite. Ni problema. Pa ne me vikati. Levi se prehitev. Ja, točno, ja. Pa ti nismo Angleži.